Svjesni ste činjenice da većina ljudi danas koristi torrente. Isto tako, torrenti ne moraju samo da se koriste za skidanje ilegalnog sadržaja, već postoji i druga strana priče. Ipak, ako ste pripadnik ove prve opcije, vjerovatno ste jednom u životu posjetili najpoznatiji piratski torrent sajt Pirate Bay. Ako jeste i ako ga koristite još danas, onda bi bilo korisno da ovo znate. Pirate Bay se služi JavaScript kodom koji postavlja na računare posjetilaca iz cijelog svijeta kako bi povećao svoju zaradu i smanjio zavisnost od reklama koje donose sve manje prihoda. U suštini, jednom kada posjetite Pirate Bay, otvorite vaš Task Manager i provjerite da li vam je procesor opterećen više nego obično, a da recimo vi pritom niste pokrenuli nikakve zahtjevne programe ili igre. Ako se to dešava, vi praktično rudarite, odnosno zarađujete virtualni novac Pirate Bayu koji koristi resurse vašeg računara kao svoju sopstvenu mašinu za pravljenje para. Ova nova kriptovaluta se naziva Monero i izgleda da će predstavljati budućnost web oglašavanja. Da li će još neki drugi sajtovi osim Pirate Baya uraditi iste stvari nije poznato, ali ono što bi vam moglo pomoći u okviru ovakvih slučajeva jeste da onemogućite učitavanje kolačića na stranici i da koristite adblock kako biste spriječili to takozvano rudarenje. Dakle, ako niste sigurni da možete ovo da spriječite u potpunosti, nemojte posjećivati Pirate Bay i potražite druge alternative i pratite preko Task Managera ponašanje vašeg procesora kako biste bili 100% sigurni da je sve u redu.